Ndagira ngo rero munyemerere ngaruke ku makuru merutse kubagezaho mu minsi yashize. Byose byajyanaga na raporo yari yashyizwe hanze n'igitangazamakuru Africa Intelligence, ariko kandi icyo gitangazamakuru nacyo cyari cyifashishije andi maraporo atandukanye yagiye akorwa n'imiryango itandukanye irimo n'iyimbere mu gihugu. Byose birajyana n'ubujura cyangwa se ubusahuzi burimo gukorwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa, by'umwihariko abo mu muryango wo kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yari raporo ndende cyane kuko twayigarutseho mu minota igera kuri 40. Ndagira ngo mubanze munyemerere mfata amasegonda make cyane twibukiranye ibyari muri iyo raporo kugira ngo musobanukirwe neza umwanzuro Tshisekedi yafashe. Yari raporo ivuga ko abo mu muryango wo kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo biganjemo abavandimwe be ndetse n'abo mu mugore we ko kuri ubu ngubu aribo bayoboye ibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro mu bice bya Katanga na Lualaba, aho nk'ubwo ngubwo muri iyo raporo byavugwaga ko byibura mu mwaka ko baba basarura arenga miliyari 2 zose z'amadolari, no kuvuga kabakaba muri miliyoni 5 zose z'idolari ku munsi niyo bibaga cyangwa se niyo bacukuraga muri ayo mabuye y'agaciro biba muri Lualaba ndetse na Katanga. Hanyuma rero nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ayo mafaranga yose bakaba bajya kuyabitsa cyangwa se bakajya kuyaguramo amazu n'indi mitungo itimukanwa mu gihugu cy'Ububiligi. Ari nayo mpamvu abaturage bo muri Katanga banatangije ikirego cyangwa se bamaze kugeza mu nkiko za hariya mu Bubiligi ikirego kigaragaza ko bifuza ko umuryango wa Tshisekedi watangira kwamburwa ibintu byose bahaguze ndetse no gukurikiranwa. Si ibyo gusa, amakuru yemezaga ko ibyo byose babikora bihishe muri kompanyi z'Abashinwa zifitanye imikoranire nabo muryango wo kwa Tshisekedi nyine. Hanyuma bikanagaragara ko ibyo birombe bicungwa neza n'abajepe nk'uko twabigarutseho, ari nayo mpamvu ngo byagoraga cyane abajyaga gukora amaperereza kubera ko bahasangaga abajepe bakababuza kwinjira muri ibyo birombe. Hanyuma rero Tshisekedi ni nyuma yuko agiye hanze ndetse bikagaragara ko bishobora kuba byamuteza abaturage cyangwa se isura ye ikangirika ku ruhando mpuzamahanga bijyanye n'uko akomeje gusahura igihugu cye, yahisemo gusohora itangazo rifatira ingamba ngo abajepe bose barinda ibirombe muri ibyo bice bya Lualaba, aho benshi birukanwe udasize n'abapolisi ngo bafatanyaga muri ibyo birombe. Ibyo byose ngo akaba yabikoze mu rwego rwo kwereka amahanga yose n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yahagurukiye icyo kibazo cy'abajepe bataye inshingano zabo zo kurinda umukuru w'igihugu bakajya kurinda ibirombe bivugwa ko ari iby'umuryango wa Perezida Tshisekedi Tshilombo. Reba hasi handitse subscribe. Ngiye kwifashisha itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bagaragaza ko batangiye kwirukana benshi bagaragara muri ibyo bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, by'umwihariko abajepe. Ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo arashaka guhisha amahanga n'abanyekongo ubujura bw'umuryango we ni mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni nyuma yaho hasohotse raporo ya Africa Intelligence igaragaza ko umuryango wa Perezida Tshisekedi kuri mu bikorwa byo kwiba no guhisha amabuye y'agaciro mu birombe byo mu ntara za Katanga na Lualaba, ibintu byatangiye gufata indi ntera. Iyo raporo yerekanye ko ayo mabuye y'agaciro acukurwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, akanyuzwa muri kompanyi z'Abashinwa zifitanye imikoranire nabo muryango wa Tshisekedi, kandi kaho bacukura harindwa n'abasirikare bo ku rwego rwo hejuru basanzwe barinda Tshisekedi, abo n'abajepe. Amakuru y'iperereza yavugaga ko uyu muryango ushobora kuba winjiza byibura miliyari 2 z'idolari buri mwaka ni muri ibyo bikorwa byo kwiba amabuye y'agaciro. Iyo mikorere ikaba imaze kumenyekana ndetse ngo yanateje isoni n'urujijo ku rwego mpuzamahanga. Abaturage bo muri Katanga bo batangiza igisa n'imyigaragambyo, bamwe bahita banatanga ikirego mu nkiko z'Ububiligi, aho benshi mu muryango wa Tshisekedi banafite ubwene gihugu bw'Ububiligi kandi bakaba baragiye bahahisha menshi muri ayo mafaranga basahura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu rwego rero rwo gukinga ikibaba cyangwa se mu rwego rwo gukomeza guhisha ibyo byose no kugira ngo ukuri kutajya ahagaragara ku bujura bwa Tshisekedi, uyu perezida yahise ategeka kwirukana abasirikare n'abapolisi barindaga ibyo birombe bya Lualaba. Ariko amakuru yaturutse mu nzego z'umutekano yemeza ko icyo cyemezo ngo ari amayeri yo gushaka kwerekana
ko Tshisekedi adashyigikiye ibyo byose, ariko nanone yiyerekana imbere y'amahanga ko yakemuye ikibazo, ni mu gihe nyirizina ubwe ari we mutima w'ubwo bujura. Ni mu rwego rwo gukomeza iyo mikino y'ubugambanyi ndetse no gukomeza nyine guhisha isura ye, Minisiteri y'Ubutabera ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye na FARDC bashyize hanze itangazo rigenewe rubanda. Iryo tangazo riragira riti: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Minisiteri y'Ubutabera, itangazo bahaye nimero 00/6 ryo mu mwaka wa 2025. Ati ni kubyerekeye Lualaba, Minisiteri y'Ubutegetsi n'Ubutabera yatanze amabwiriza yo gukurikirana abashinjwa uburiganya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Iri tangazo rikomeza rigira riti: Minisitiri w'Ubutegetsi n'Ubutabera amaze kubona raporo ya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya uburiganya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, yagaragaje amakosa akomeye cyane mu micungire y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu ntara ya Lualaba, harimo n'ibikorwa binyuranyije n'itegeko nshinga cyangwa se amategeko agenga ubucuruzi n'amategeko ashyira mu bikorwa ibijyanye n'ubucuruzi. Iyo raporo iragaragaza ko hari ibirombe byafashwe mu buryo bunyuranye n'amategeko, kandi hakaba harashyizwe imikoranire y'uburiganya mu bucukuzi bwa magendu ku rwego rwo hejuru. Iri tangazo rikomeza rigira riti: amaperereza yagaragaje ko abihishemo cyangwa se benshi mu bakora ubwo bujura ngo babifatanyamo n'abasivile, harimo n'abanyamahanga n'abasirikare, cyane cyane abasirikare babarizwa muri regiyo ya 23 na kabiri mu mbabarire y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aribo hanini babarizwa mu bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se abajepe. Usibye rero abo bajepe ngo harimo n'abapolisi benshi bagomba gutabwa muri yombi, bose bakaba bashinjwa ibikorwa bihabanye n'amategeko kandi bigatuma bagira inshingano mu rwego rwo gukomeza gushyira imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubusahuzi bunyuranyije n'amategeko. Ni kubw'ibyo Minisitiri w'Ubutabera yahaye amabwiriza Auditeri Generali wa FARDC n'umushinjacyaha mukuru hafi y'urukiko rw'ikirenga bwo gutangira gukurikirana mu mategeko abantu bose, yaba abasivile, abasirikare cyangwa se abo bajepe n'abandi baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yewe rero n'abanyamahanga bose bavugwa muri ibyo birego byo kwiba amabuye y'agaciro muri Lualaba, barindiwe umutekano n'abajepe. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irongera gushimangira politiki yayo yo guharanira kurwanya uburiganya n'ubucukuzi bwa magendu ni mu mabuye y'agaciro, ndetse no kurwanya ruswa n'icyo yise kwibasira umutungo kamere w'igihugu, kuko ibyo bikorwa birafatwa nk'igihombo gikomeye ku busugire bw'ubukungu bw'igihugu ndetse n'inyungu rusange. Bikorewe i Kinshasa kuwa 28 Ukwakira 2025, Guillaume Ngefa, uyu ni Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, Minisitiri wungirije akaba na Minisitiri w'Ubutabera, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Nubwo iri tangazo risohotse risa nkaho ari ikimenyetso cyo kurwanya uburiganya, abasesengura baravuga ko ari uburyo bwo guhisha ukuri no kugerageza gukiza isura ya Tshisekedi, ni nyuma yo kugaragazwa n'amahanga nk'umuyobozi ukomeje gusahura umutungo kamere w'igihugu abifashijwemo n'Abashinwa kandi anashyigikiwe n'abo mu muryango we. Abasesenguzi bo muri Katanga baravuga ko kwirukana abasirikare ni amayeri gusa, ngo kuko abari ku isonga ry'ubu bujura bari hafi ya Tshisekedi. Ni ku rundi ruhande amahanga arimo n'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo ngo bakaba batangiye gukurikirana mu buryo bwa nyabwo aho ayo mafaranga yinjizwa mu mabanki atandukanye, ni mu rwego rwo kugira ngo umuryango wa Tshisekedi Chilombo byanze bikunze uzaryozwe ibyo wakoze mu bujura bwaho Lualaba na Katanga. Ni mu magambo make, Tshisekedi aragerageza kugaragara nk'umurwanyi cyangwa se nk'urengera rwose igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se nk'umupatriote, ariko isi yose yamaze kubona ko ari we nyirabayazana w'ubusahuzi no kunyereza umutungo kamere wa Kongo binyuze mu muryango we nabo basangiye ubutegetsi, nk'uko byanagaragajwe muri izo raporo zagiye hanze mbere y'uko ibi byose bitangira kuba.